Nai Jesus Cristo no Evangelho, tuir São Mateus. Iha tempo neba, Jesus sai tiha roida, hakurtasi hodito baninya sidade. Sira hatudu bania ema ising mateng ida, toba hela iha toba fating. Hare tiha sira nefiar, Jesus deha mbai mamoras ne. Oan berani ba, onya salah sira hetang ona perdua. Escriba balum dehang iha sira larang. Emane hate tengat maromak. Hate ne tiha sira ni hanoing, Jesus dehang basira. Tansa imi hanoing at iha imi larang. Ida nebemak lalais liwa tu dehang. Onya salah sira hetan tiha perdua, ka dehang ohamrik laoba. Atu imi hatene katak iha raine uang mane ihak bit atu kasus salah. Nya deham baya mai sing mateng. Hamrik ba. Foti onya hadak lao ba onya uma. Nya hamrik holi lao ba nya uma. Hare tihane ema lubung tauk tep-tebes. Hodi asai gloria ba maromak nebe fok bit ida hanesang ne baya masira. Sai tia usine ba Jesus hare ema ida narang Mateus. Tur hela ia fating cobra imposto niang hodi deham bania. Tuir haumai. Nia hamrik hodi tuir Jesus. Dia maksoin. Provas doming husema fiar naing ida niang maka fiar no sacrificio. Wang hira fiar naing ida iha fiar. Hatene hadomi no halo sacrificio. Maromak hamutu konia. Nonia sehiatan salvação. Mawaling rona nain sirahotu makita nain Jesus Cristo hadomi. Ohing ita tamaona iha lorong quinta-feira badala sanulu resintolu tempo comum niang. Evangelho nebe ohing ita foi rona hamutuk. Lori ita ba contempla kono baterus esforço pedido humanidade niang no atenção e resposta maromak niang. Fiar nain sira ho fiar meting no sacrifício makas sira consegue tulun sira maluk moras nebe sira hadomi baidane lase sus intervenção divina maromak niang odi cura moras atang ne nia moras honune reflexão nebe hawatu partilha baita bot sira mai honinia tema fiar domin sacrifício loriema bahetan salvação. Evangelho nebe ohin São Mateus saktuir maita ita belhetang mos nia paralelo iha São Marcos capítulo 2 versículo ida to sanulu resin ruania. São Marcos hato mais claro história hus esforço emahirak nebe tulun sirnya maruk mora satang ne at asuru Jesus. Ate sira sae bai huma kakuluk loke huma kakuluk kesi hotali mora satang ne honia toba fating hafoing hatung mos hotali mora satang ne usi umak kakuluk tung maiha umalarang. Esforço ne sira halo tande takarak atu hasoru Jesus. No liliu tang hakarak atu Jesus cura sirnya maluk ne nia saúde hodi bele hetang hikas isin diak. Nune hus evangelho nebe ita rona ne ita bele descobre karakter importante tolu ita emaniang. Moras hadomi no fiar. Moras, e evangelho fossai claro, e emaida nebe hetang moras ising mateng. Toba hela iha ne toba fating, no nia precisa tebes atu hetang atenção, nia precisa tebes atu hetang cura bani nia moras ne. Hadomi, tang hadomi sirnya maluk nebe moras, sira turlah hak matek, hodi buka maneira tunsae, hodi hakarak atu sirnya belung ne bela hetang hikas isin diak. Fiar, ho fiar nebe sira iha, sira fiar katak Jesus bele halo buat hotu, no Jesus bele cura sirnya maluk ne moras. Tang ne mak sira buka Jesus hodi lori ba Jesus. Moras ne sinal limitação fraqueza la ihat bit. Limitação fraqueza nok bit la ihane refere ma ita ema. Dedica ba humanidade hotu no suling toba criatura toma. Husi limitação fraqueza bit la iha ita niang ne mak obriga ita atu buka. Obriga ita atu hak basic atu conversa
no atu hela hamutuk hoida nebe la iha limite hoida nebe forsa hok bit nakono nia makita nai maromak usinia makita belhetan salvação usinia makita belhetan cura baitanya moras no belhetan fali forsa bafraku itan ising nia ema ida quando hadomi ema seluk nia lakoi atu ema nebe ni hadomi ne hetan moras kahetan susah rumah nia se tulung ema nebe ni hadomi atu nune belhetan isin diak ba moras nebe nia iha no forsa ba susah nebe ni enfrenta doming ema fiar naing niang maka lori ema nebe ni hadomi ba soru Jesus evangelho ohing hak tuir moras hatang ne nia maluk sira turla hak matek tang hare ema nebe sira hadomi toba latang hela iha nia toba fating moras forsa la iha tang ne sira buka manera oing odi lori sirne maluk ne bele hetang hikas isin diak baninya moras tambah fiar iha Jesus sira hatene katak Jesus bele halo hotu maluk hirak ne hodi sirne belung nebe moras basoru Jesus tang sira hatene katak iha Jesus deit mak sira ne belung ne bele hetang cura tang Jesus maka iha poder Jesus maka forsa hodi tulung ema hirak nebe fraku wan hira moras ne to iha Jesus ne oing Jesus hareba moras ne hodi hare hetang mos sira hotunya fiar wan hira hare tiha moras ne Jesus laos cura kedas ninia moras mai be intervenção da huluk Jesus niang makfo perdão bania pecado onya salah sira hetang ona perdoa Jesus perdoa uluk ninia salah afoing cura ninia moras ita husu tambah samak Jesus tem que perdoa uluk salah afoing cura moras ia razão importante tolu atu hatamba idane primeiro tamba Jesus sakara katudu ninia poder segundo tamba moras hotu nia hum maka pecado terceiro tamba salvação nebe Jesus lorine dupla katak salvação ba ising no baklamar dala ida maungarin sira usi relato idane São Mateus sakara afirma con ba poder Jesus nia Jesus iha poder atu fo perdão ba emane sala escriba sira la consciente idane escriba sira sedak fiar katak Jesus ne maromat tamane maka sira hodidehan emane hatetengat maromak dala barak ita hanesang escriba sira ne tuir Jesus hodi hare milagres sira nebe acontece hela iha ita ne oing mai be ita se questiona ita se dúvida na fating ho Jesus ne personalidade ita se dúvida ho Jesus ne bit sim claro que Jesus ne maromak no nia ihe poder hodi halo buat rumah nebe mai hok bit hanesang maromak nia rasik dehang nia mak uang mane no uang mane ne iha kebit atu kasus salang mongalin sira hotu sala mak abut ba moras hotu iha Jesus maka ita belehetang cura ba moras sira ne hotu Jesus cura ema moras ising mateng ne hahukera susininya sala hafoing maka cura ninia ising Jesus fo liu buat nebe sira husu saude ising niang Jesus fo basira saude klamar no ising niang dala ida Jesus hateke dook liu itanya matang ni hare Jesus ultrapassa liu moru nebe itala consegue hakat liu Jesus preocupa liu itanya fuang do que itanya aparência Jesus sakar kita cura total no Jesus precisa ita ia saúde diak nebe rohan laik tang ne mawalin sira mai ita lau hamutuk basoru Jesus ita ba hoitane limitação hotu itanya fraqueza hotu itanya moras hotu entrega ba Jesus no husik Jesus mai cura itanya moras sirane amen.